Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan ra sepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Hadin ke sekolah Mrs. Ann Hills Tiny Tot School ke Bahalai Mkra Shillong kaladat perlong ya kasngi ke bagerpang na ke bentaki kena kiba pulih hakani ke sekolah. Haka arpenyo terekpat mentau nai wing arjakat pra. Saka sekolah Mrs. Ann Hills Tiny Tots Eastville School ke badan hapok nong thema Shillong kala perlong ya kasngi bagerpang haka baki kena kin yo alat ban penpau ikisap ki phong jongki halo rensan. Haka basdang jongani ke jelang ningkong layo ikintin pedang sobha ya ki bala syakhat sobha syakani ke rensan na ke vice principal jongani ke skol ikong balas ringkat ke jiran lang ke principal ke kong Amelias bat kino hikai jongani ke skol bat hakani ke sengi lawan man sakilang ya kini ke rensan juki kena deki kimi ki kpa jongki kena ki bapule hakani ke skol. Kijena ka halo rensan haka baki kena nadu ki badang pule haki kelas baren komjo hadu ki bapule ki kelas bahe ki kentop ki kijing ruai bat kijing sha ki babon jaj.
na